ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯩꯕ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ CII Confederation of Indian Industry ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ 10,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯍꯥꯡꯉꯒ Manipur Medical Tourism Conclave ama Mars fauba nungda taunabsu koi honajari. India ki private hospital singi manungda khwaidagi hongna kidney transplant tauba hospital asi Shija Hospital ni haina Shija Hospital and Research Institute ki managing director Dr. Palin Khungdongbam na phongdokkhre wafa masing asi Shija Hospital na humfadara manga suba kidney transplant taugi harau nungai ba phongdopagi pamtokpa paugi mifam amadam hangna phongdokibani paugi mifam adada Dr. Palin Khungdongbam da hai Shija Hospital na kidney transplant humfadara manga taukiba asigi manungda Manipur dagi humfuni pan Nagaland dagi taruk amadi Myanmar dagi amani haiki Shija Hospital na kidney transplant taruk pa asi lisangani tara taruki August tara mari dagini COVID laichana maram orega chay ani lebraba matungda amuk makha chatharaktuna humfadara manga subak ngambani masigi manung mandle dagi miyoi ama donor ga loinena lagtuna leire nakal amaromda blood group manadaba sing kidney transplant tawba ngamba North East ki ahanba hospital so Shija Hospital na oire Shija Hospital da dialysis tawna bagi damak mechin nifumatoi leiriba sigi matakta atopa sing hapsin nabasu kanna honari masida natana Manipur gi tourism promote tawba oina Shija Hospital and Research Institute na Manipur Medical Tourism Conclave ama jay asigi Mars thada pangthok naba honari hainaso Dr. Palin Khungdongbam na makhatana phongdokhi Hauji phauda pangthoi ibasida 68 day 68 tasengbadi 67 ni 68 ni 68 Manipur dagi ni taruk amana Nagaland dagi ni aduga amana Myanmar dagi ni Myanmar gi ahan ba matawkhre adu hojik akoi Myanmar dagi Mandle dagi ama lai Mandle dagi lai si kidney transplant gi ngainari adu mai donor su lae adu hariba nabasi lai ba mong si Mandle dagi Yangon dagi Kolkata di Imphal smai taw lakhibani hana koina tawgibadugi matungina moina si mafanji pamjabadagi ni aduna ngasigi sigi koina 75 subusigi koi marakta koi koigi si loirakpada koi kek sagani mayam so enjoy tawbiyo loinana akoigi facility da chawrakpa mai haijage dialysis asi akoi thama da 3000 gi mathakta tawi 3000 mathakta haribasi Northern India da khwaidagi hena yamna tawba center oi dialysis ki aduga dialysis machine akoi adugi matungina koi 41 dialysis machine lei aduga dialysis machine ji tonga ba machine akoi na ordinary mayamna tawnari basi akoi sinai aduga loinana slate haina khulai amasu sinai khara kitang high end ni adagi CRR3 na sigi sina makam haina high oigre sidana koigi poisoning food poisoning gumda kaida koina easy samthokna ba sinna bani adi batang dusu koigi kona koigi nephrologist si paudu pangbisi aduga transplant tawhiba sigi marakta ABO mismatch ABO chanadaba haitare koina transplant tawba in tawjing asi bhaugi si tawrisi koigi relative imung manung yam naknaba mida gi donate tawraga tawba ngaktani adu da blood group si chanadaba yaure blood group chanabana ayamba tawi adu chanadaba yaurpase blood group manadaba se masisu akoi sida tawkhre koigi Northern gi ona ahan boina blood bank gi mateng lawraga madumbasu akoi tonganba milestone amani hojik Northern gi oina blood group chanadabada kaino kidney transplant tawusi koi center sina ahan ba oigrabani loinana dialysis tawriba mayam si akoi laibak phabadagi haidare CMHT and PMJ laibasina maram oiraga akoi dialysis free da tawjaba ngami aduga CMHT gi makhada 55,520 si dialysis tawkhre aduga PMG gi makhadana 32,700 tawkhre ramna nungai tabadi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯏ ꯗꯦ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ 110ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯍꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ so that ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯨꯕꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯇꯨꯝꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯡ 10ꯗ ꯍꯧꯕꯁꯤ ꯄꯨꯡ 2ꯗ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯊꯥ 3-4ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯗꯦ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯏꯝꯄꯦꯔꯦꯜ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CMHT ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ PMJ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯤꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 6 lakhsꯀꯨꯝꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯅꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯁꯤꯄꯦꯟꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ICUꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ it's probably amongst the cheapest center in the country ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ 6 lakhsꯇ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯡꯕꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯒꯠꯆꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 75 ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯛꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ we are very grateful ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ we have survived ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯦꯂꯨꯑꯦꯕꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯉꯝꯅꯦꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ through medical tourism and wellness tourism ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ inclusive growth ꯁꯤꯖꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5,000 ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯡꯒꯣꯟ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯌꯥꯡꯒꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯜꯀꯇꯥꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯟꯗꯂꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ we are very happy ꯑꯩꯈꯣই ꯗ꯭ꯔꯤꯕꯨꯒꯔꯗꯒꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯤꯕꯨꯒꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯕꯨꯒꯔ ꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯇꯥꯅꯒꯔꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯕꯨꯒꯔ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ 4 hours ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯖꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯀꯅꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 15ꯗꯒꯤ ꯏꯇꯥꯅꯒꯔꯒ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯧꯔꯅꯦꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯦ
aduga Mizoram adagi Silchar amuka reintroduce tawrne na haire aduna hojik akoina lairibasi koi health care maroina tourism sida akoi lairiba neighboring states mayam sida koi kanna address tawjari aduga laibuk faradi koi Myanmar sina kai bahangdoragadi yam chawna koi ahong lakani Manipurda aduga koi CII Confederation of Indian Industry haina amalai adugi si India gi ni masais the industry 10,000 matak the yauri bani adu Manipur the su chapter hangaga Manipur medical tourism conclave ama Mars pa bunung da tawna basu koi fana jari I see exclusively for medical tourism Manipur tourism potential yam na lai and so also the medical tourism and medical tourism si tourism ki makha da ni tabudabu yamna specific oiba yamna well defined oiba adugi port amani aduna Manipur gi lairiba location lairiba infrastructure government gi private ki lairiba punna maksida medical tourism gi am chaw potential si lai habasi center na su khangi Manipur government na su khangi praja na su khangi aduna hariba sigi mateng pangjen boina koi Manipur medical tourism conclave ama Mars pa manung da koi taunaba sinjari honorable chief minister da su koina basigi pau se koina pizza khare na sigi transplant ki rana cadaver transplant disease organ donation hai brain dead oiraba kangbu se masida koina wari saraga phongdokhi do organ mayam si mai thadokhi do wa phumjeng do mayam si kanagumba ama da hingdra lehnabagi kanna campaign tawri adu haugiba sahi mari mangaji torokbani adu handaksi yam chauna koi stakeholder meeting tawgi corona matung da police ki department ga pulaga aduna koi soidana akoi labuk thidna siba brain di siraba amon hogala roidaba hariba singsidagi organ si imung manunga yanaraga akoi darkar laiba mayam amada bihonabagi koi kan honari oiragadi akoi dan si tawbu yare kini dan tawbu yare liver transplant tawbu yare cornea adai to wato heart lungs adu Manipuri oina hauji ki oina sinim su tawramnina kini si aduga sija tawramina akoina karimba ma se rims to oiro jenims to oiro sija oira kemba ma akoina medical legal case nadragadi hauji tawbu yare